Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublai fi baro kini gilong ki khubor bam taksingi kakajin yalap election sha kaying dorbar thawan kari India kata Lok Sabha arhajar busau ka Shillong State Parliamentary Constituency kalapan khrebha kaseng sain perthaya ka jila Meghalaya kilaya Shakhmat kaseng United Democratic Party hakajin senrop lang ka Hill State People's Party kum ka Regional Democratic Alliance kala like keleng kari khasi jentia nakabenta u kertong yamon lang jongka RDA hakajin yalam u presiden ka UDP uba medba lingdo bad u KP pangyang presiden ka HSPDP gila de ya u kertong uba Robert John Kharjaren uba de u presiden barim ka New Trap Youth Council u de u kertong RDA bayamon lang ban yakuni ka election MP na Shillong seat Robert John Kharjaren hakajin yalap election ha maureng keneng man hakalai tarik ulber ulapen jingkersian na kipaj ba maureng keneng banjit ya hukum MP jong kisah ka election arhajar arpsau lada kipaj ba kinjit ya kikam ba unle kalong ningkong ya ka an banyada ya kajai benriu lejong susu ka kam jong u kalong bandon monitoring haman laki district na kabenta kajing penteri kam ya kiskim kasor kapdiang ka ILP ka de kamat hakmat du ka an sensasnong ka bade bandon ka baklan ban kendu jing kinong sensasnong pensungo uba Robert John Kharjaren nakabenta ban pensong api ya kay kabangin don ya kaban pensong batung kapor jid ya ginomik mat kare kapor kapakantang magkapor kabang idahapan perkat sa diba baling ihapan lang nakaway ka sa kaway ka kalong bantun siya igipay ba hindi ya kabantun bid igipay ba don bawa haka nongren jong kapisa bantin igipay ba don bawa haka nongren bantun bid igipay ba don bawa halak hidup Nampu aru bantul grup, nampu aru ya kapan kita ya gibreo, batin lai ya kanu kanu menjadi lai, keba muk mak kerana perkasan. Kongres Sarkar Asam, Kongres Sarkar Meghalaya, Kongres UMP di Fokus Selatan. Baliklah bantul baik, ya kamput kamsam. Kiba sakit dan kesampul tulis nempang. Balik up. Yang ini mendawan hak MDA kepada ketem kepada. Bila pensang balat kekam karya sekemat. Baliklah. Bam dan baman kuah menyelai politik sebelum mampu. Baliklah apa hadu kanu pembuat sangat betul perkara dalam tanah kuah. Ngalah dalade banyak juga IP. Iway pagawin kayin. Ngada isang lot, ngada isang sot. Ngada pak habis kata-kata yang itu diberi bersama sebuah. Kat no kijine bagi itu lo. Ia soal ni dan orang kena bim suatu. Namanya itu sebuah bahaya besar. Ia itu diberi bersama. Jom ketelah jemi. Iparadok parasnam kebetulan bersong habis di Jakarta. Ngalalet hal terpol selampi sawet kita sim malului kita ya. Harampi kasurok hati pol kokomnoso nyom baik balik angin sini. Ngalalet koi tok sini. Balik kita apa hadut penduduk di Mesir. Itu mengasah. Hasan sih. Nampak aku ni. UMP. Esok. Kersan halau kadang atau nolong. Wajib kersan nak susu. Tapi kersan nak susu. Kena ternyata lagi. Balapo banang bah kena ganti ke pemerintahan ni. Kena ganti ke pemerintahan perkat jenai bah. Minum dia menjelai sukses. Minum dia menjelai tamasah. Dan kebanang menjelai drama.
Ngasih ping bahagian election komentar dan kita sakit nama hagi kumar kami apa social media YouTube komentar tersenok kendor tak no kanuru senok kendor ya tidur kita YouTube Haman kijaka bat hagi senam ki baladep nisat yoi bakadan kata gajing Shem Sting jong ki paita no song sunong ya ke MP election dan kipong bom mentai ban legit MP nama bom yo skim bom yo kran bom yo engineer dan ro kipong bom mentai nama play kam so songship kam so promote so pumat dan ro kipong batang itu kita kandidat kumno legit kini kilawan haman kijaka bat haman kisnong kuntang ayo i bakadan gajing Sting jong kipat ba nang song ya ke MP election harga na thu api para rin baka parlimen baka sarkar India kani ka bor ka bakhra hadu kata dei ka parlimen ka bansarai ya sibun ba ki hok barthawai jong ka jela ka sudaitang kanong korpat kanong ay jumut bat kanong dawa habakut karai ka bakhadu hapan raihi da ka parlimen lada pikwa banoi bakandan no baka jela makhlea kan donno yo put usah babit babiang datang ke parlimen ke belakang rai ki sokar jela ki datang ki nong ai jumut lana pikwa banyo i baka jela ka jongi kan don yang tak anya dari kapan yada nak jikrum kerflip jongi mandari kata KLP de ke parlimen bak ke sokar India baka rai lana pikwa banyo i baka ten kasih ke jongi kan rum ka kandet ke bapra de ke parlimen kapan rai kidan sipon ba ki hok Kijong pi, kikabakta yang isimet pada